Na mga orasyon na. Ada ni Norma. Ay! Si kamoy gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey. Anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigaw pansit. Ay na! Ay, nagkibasain. Anya, siupaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day ta barag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay ta chinilas mo. Ha? Isirok mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agarem lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan, Norma. Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang, Norma. Agpakpakipot ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang ada pa nagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapmapanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agarem. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga armam. Ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga rod. Agano sak. Basta di nakto ko mga rod pa ayan Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam mo tintad na kwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang matin nagtiriknam ken ko parigatem pay iti husto. Tapno regalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanan agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na payla ang tibalasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay timang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo anak kabigao apansik anak ko. Wan tatang, hindi yukot yan day ta. Ta irigalok kin ni Norma day ta. At ta inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuha na anak ko. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita tama nga no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May mga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma.
Hey, si kamu gayam ala din. Ala, sumrek ka barok. Na, awan sa mo, bi mo ita barok. Ah, uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Nalipatak mitayin. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis kan. Agur-uray ni Aladin, ije salas. Awan no, ingkapay kasarsarita biin. Sa kanto agpulis intun madamdama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko kan. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, mate. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan na. Agpili kayo iti gatyaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Siga nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot ti in-order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, could i-take out ko, nujak maibaw. Abay ka pa, uy. Wala ni nanang, di kay lagbain. Orderin nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barok. Madamag kumanlaang manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, Barok. Kaya't kaunay para kan ni Norma nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen jay anak ko awan. Tapat tsak. Kaya't nakaday jay. Pakpakipot la day jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klonen nak. Bayab ta durugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Barok. Manuti utangan nyo, nana. Kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos Barok. Kabuteng naktianak ko. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Barok. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo, Barok. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma.
Neng, handa ka ba dito'y balay mare? Apat, anya gagara? Wan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay mare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula ang binutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nadakan no papanan may. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag may dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amu may ti limitasyon may. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tan ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Tasyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo da mga babakak no kwa. Asa na balit bumawi tanu maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balit nasing pamajasotor di anak mo. Utang amkit di tidakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamok ti aramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanu maminsan mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladin. Ne, hindi kayo magayam, Nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, Nana? Akwa, panayunak kuma tay utang kukin ka. Pagpuunak kuma itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bulto jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagat. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, Nana. Sumrak kayo. Taurayan yung di kwarta. Ay na. Agyaman na kaladay na kong. Ay talaga naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasig ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung Nana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise.
Jakon umutang ken ka baraw. Wine, ta usaron mi kininorma dyan na batay no kasar kami. No aklunan na ka. Ay wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, ti makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may tadda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ako, sunada mo ni Aladdin. Oray asino mo siguro, babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagait. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano nga Norma? Aklunan na ko na. Ala. Wanan Aladdin. Oh, Ay ayaten kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatak ken ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwag nga raw tabalayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangaram ken ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy na, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo mo ti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga mo agastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasar dagiti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Hmm. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay, ta inasawa mo ti anak ko. Saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang. Ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mikin ni Norma. Pagnegosyo me. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San ama balin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang pagbayad na Aladdin. Jak mat bersaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate ibagak to. Alang aron.
pagtinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo, nanang, ang bilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da dyan nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay, saan alibre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idi barupay laang dayjay, nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norman ako. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin na manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat, mare. Nainlabsan iti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan nanang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulaeng ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na ta baruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabaelan ti aglaba iti adok. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga asawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inlakaw. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan, buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo, nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na. Awan mo dengdenggan na pamagbaga. Ngarod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga asawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang ay, kat di nan sama mo tagaram. At damot cellphone na anak ko. Di iso kumati o saran na nga agaram. Ay naka, no pasaray ibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayjay akabsat yu anak ko. Umagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Diyak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi agsakit ta ulom buyeng. Ket nahang over ka manen. Kastala kanayo nun ter aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanang. Na kayo man langan ti mapanagpastor na maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang? Ayan ni Buying aya. At dayjay balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin nanang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nak mula dengdenggen.
makabannog ti sumanirmon. Nanang, anda ka di pa di siyempo ang ginatangyaw? Naibusan, apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabi iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawi dun ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kastaya. Makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan, talakayin abaro di anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ang nungay na bartak manayn. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Boyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umuumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanilakay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatan. Ayan ni nanang. Ada di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang. Bumuludak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad kon iti utang ko ti sweldok. Bumuludak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Na, ay kat siguradwam nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang an anabat-bati akwartak dayjay. Una nang, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Boyeng. Asino kumangay day ta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buyeng anak ko. Wen nga rod tapno adda ko mamangan anawa ken kuana. Buyeng, asino nga ijay ar-armom ijay daya. Adamot ibagbagada nga ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Adaya. Awan nanang. Bakit? Apay agpaiso aya. Nga da bambantayan ni Buyeng ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dahil kanot ni subli-subyan na ijay. Dahil sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Taawan mo ti aminin na. Kaya kasta. Na mga no istoryada lang nga raw. Bakit? Nagawid ka din ni Boyeng, nanang? At damot itay, ngam idinalpas anagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano. Adda dinagas ni Boyeng a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Wen nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buyeng. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan. Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wen nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot kuma. Ay, wan nga ron Uray saan ang napintas. Basta nasingpot. Anya, bakit? Wen alakay, anum tinapintas no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan no kastan tumot laeng ti maasawa na lakay. Birthday jay kaanakam no bigat Boyeng. Agpasken ka na da manang mo.
Ipasyarbon to matay nobyam atap no maam-am mo mimay. Awi sa no agpasken damanang baw. Adaya, awan mo't nobyak tatang. Asino aya tinangidandanon kada kayo tinay ta adamag? Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa walakaw. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan nobyam anak kaw. Basta awan nobyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nobya na Rita. Baybayan nyo ngamin ananang. Di yu apuraan namang yamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumula ang dayjay. Kaya't may matlaang amaamuan ti agpayso anak ko. Tanubilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobyanan, nga miliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana yaw. Aga mga lakalatta dita na buyeng. Kandi mon isupot. Ikargam latta dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunak iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, aga ala, mga lakalatta ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron, nang isupot iti adobo kan ginakdaka na si daanda kano ijay. Si daanda, wano pulutanan damanan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mabuyeng barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na. Aywan, adto itin supot ko amasida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko, nagpaskenda nga min. Iso na gisuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang na. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaag, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, boying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak aboying. Nakababain paikit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang. Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adama lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pay lang kadananang kantatang tikad dat nobyam. Di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga. Ta sa anak pa'y anak kasagana. Orayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kasla burido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutak. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yaw na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni Tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, barok. Wento na. Saan pa'y siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam. Saan pa'y nga ita, Tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, boying. Awan? Basta isaganaan ta pa'y anay bagday ta. Saan ta kumabigbiglaan ida? Agbusbusinan ni Bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan Tinang. Sige, agan-anad ka, boying. Tatang, adda na amuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya?
Balaw. Amo ka din inanangyaw, anak ka. Saan pa tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa no pudno no saan? Adda kami, nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano ak nana. Sige, sumrag kayo. Agam, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano ka anakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinubya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod nung ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mo't abalo tinapilim. Losyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpot ni tinang kanyak. Kan ay-ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Taggagita ko na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Boying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupa nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mo't lat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam kaninanang. Makaamiris to mo lang dayjay. Bakit? Apa yan, nagadayaw ti turong lagi ti matam. Akasla naunag ti pampanunutan. Jak pa'y la maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliway. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agina. Apay, awan pa nagtalek mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Likli ka mga main tag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Amangan no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw ti agkalay sa kantinang biyam, Boyeng. Wan ko matatang. Ay, kat kano nga ro ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akot makaamu kayo nga ro danak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, ta umanugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pala ang ti makamo iti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talapasan min ti agmulay tinatang. Ala, anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing.
Uray saan amawa-awatan ti bagbagan na sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan iji balay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaeng dayjay, saan itan, tanapatig kayo umeten kada kami. Awan kanyak day jayan, nanang. Lipatin yun day ta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwen to'y anak ko. Gimageten, saanen akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wan, nanang. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong da janggal. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, saan ko at type, anggal? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, anggal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan ko na. Nanumuak lang ang lalaki, anggal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay tiday a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't, anggal? At umad dagiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarman kanakan, sayang dayay. Manjak, anggal? San ko a-type? Nagkapoy da dya akanakak. Iritretok dya napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day a babae. Hun ka naw, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. San nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas da dya babae. Nagpudaw. Nalabasid niya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas diyang ag-short pan. Bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam mamang ibagbagay tikasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasya am dayjay. Ni Mima mo't, naira namot laan nagkirimak Di mo kadiikan iti sa bali akay papananday ta, tas ikalang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnikanan ni Mima. Gamsak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pay lang aging gayta ti rupa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day dya babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmag day dya babae. Igaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag-checks. Mabutengak mo. Tigre mo ti asawa kung agimon. Hay, kapoy tumaday dyan ni akanakak. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gan ko ana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikasta apor ma'am.
Kas kalalalaki ti kas tangay tsuram. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto mat. Nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik naam iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, adda iritokin ka si Naida. Napintas a balasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka nakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, adda ka magam dito store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mong di napintas a balasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklayo di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dayta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. Adda nga mindag itay babae ano na panglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uri sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagaysay kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abantaw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkag digusan. Sa kan to umay jabalay, tay kan kay ti pagbarom, kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta ited mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin ki ni Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapan mo armanaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbaga no saan nakabasta dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sa nagwapo. Wana ngambak nang siguro dagidya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Un nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mat abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaambukin ka Bernardo. Siyak ti mangyaram keng ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Mala, sumrag kayo, Kaka Berto.
Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tatang. Ala nga rod Sana bali tadanda ni Malpas day Chayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog Bernardo. Ning, naiturog ko man ngagpaisang. Makapaturog man nga mintaguray. Tagiwat mo Abangan numangagda ka. Kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya ka mo Nagbayag mo nga raw. Nagawid ak sabay tata. Ayabandak to na ni Mary Jane. Ay, saan Panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang Mary Jane. Pasensya kan. Nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mate? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag matan nga kita tayo di istorno ko, Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba inak mo tungging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangad kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan nobyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawan nak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot ang chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Sikan Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka no, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na no, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo te kape. Ay, paborito na naita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kaya't kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kan tapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko keng ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Bertang. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yaram ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumada ampayan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay ti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw.
Jak mo mabiro ka na. Ibo sa matibang banglaw. Nagbuslon ka nga bang-banglaw. Kan napay ayakas tao na purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam mi jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa. Nita. Ay, api ka kistong ka ngay. Nagalas ka tikastasong Batman. Ano ko? Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. Pagbay na maya, kitadak mo tamang tulong kang ka. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang dayjay. Panubok na la dayjay kang ka. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag. Alaki di, agrobot ka. Tamapantay di balay da. San ka ama upupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram Tata Bertaw. Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan. Darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha? Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agilibre. Ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan, Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga rod, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata. Tapno ad akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, jakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno sa anak akagura iti panang basted ko kenkwana. Ni, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapos aray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan ngayan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik nana. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimwar te kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na naibaga kanyak ti kalugaran tayo. Ananganan nyo ije ilay. At na nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay dya ka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga Rod. Ay sos, amangan no makadaanon kini Mary Jane da ito. Nabartek ka no ngamin din. Iso adi na siguro nadlaw tinaramid yung anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita.
Laklakayan ka di makainaknakan! Mima, gusto ka din Di ka lakbain iti kasta nga raramidam! Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan! Kung nakita ka mismo iti CCTV! Impabuyad na kanyak! Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw! Kat makamo ka na idarum na ka ni Mary Jane! Naimbag nga oras mo, Maria. Ada ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan kwa na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manawon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedem jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane bakit? Oh, agyaban nak. Wan! Swerte ma talaga! Nga malas mo mat, tasinaan kan! Ha? Apay ngay, Mima? Mangibabain ka nga asawa! Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo! Nagsakit tinaramid mo, Bertaw! Pananglipot tinaramid mo! Isa pasensyakan! Agsinadalangan! Saan ka di Mima? Bakit? Saan mo ako nga nawawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may nga nagta. Makamo ka mo na mga ibirok ti bagay. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Rosing bakit? Nakitam tay butas ka. Jack mo't makita ni Jen ang Ay, kabila. unay mo daytan edo. Amin mo laki di mo damagam kada tao. Kat damagak lang at amang ano nakita. Awan nakita. Nukwa, isimpam ngamin dagita gamit mo. Tapno saan ka nga agbirok-birok no kasapulam. Nala, biro ka kijilikod. Amang ano Jack lang nakita. Nakawarwara ka ngamin. Ultimo medyas mo, damagam amin kanyak. No saan siguro ang nakakapit day taok ukupam, damagam pa'y kanyak no ayan na. Ni Rosing mo't tila ibagbagahan naman. O ala, tayo nakarod sa pula na. Day tati kagurgurak nga. No adda di yung makita, damagan nyo amin kanyak, makapasuro. Unay kat na asawa ko na ya. Napudot akanayon ti ulo na. Ay, no apay mo takasta tinagbalin nga asawak. Napudot akanayon ti ulo na. Unay mo't day ta ang maestrayon, tapamiting apamiting, awan laka meeting, ay masadotak amapan makimiting, ibagam iti maestram. Apay man nga ungtam ta anak mo na ayaro saying. Kasano pamiting apamiting dia maestrana, noan niya launay ti ipampamiting na. Kat nabayag mo tantay na udi pa nagmi-meeting yo bakit? At siguro importante nga ibagada, iso nga agpa-meeting damanan. Saan damot basta agpa-meeting latan nga awan gap-gapo na kay? Di da pa ila isurat, ta ipautit da kadagiti ubing. Manaktak mo't day ta ang meeting. Ay kat mapankalat ta awan mo't pakakumikumam bakit? Awan nga, jak pa'y nalpas dagitay ipaspasok asab-sabong ko. Kasano kat di mo't makaid na nagtamula masamsabong. Disturbuam ti panagdakkel da. Ta alis kamot nga alis. No adda makurso na daam apaso, ialis mo. Inton kwan, ialis mo manan. Ay awan bibiyang mo, ta saan asikat ti agbambanog amang yal alis kadagijay. Kaya't ko nga rudmat nga agpapada amin apaso dagiti mulak tapno napintas abuyaan. Akat kasano, mapan ka nga rod makimiting tanay. Ang mga no importante ti ipamiting da. Amumot nga da trabaho, jak makapan. Jak mapaneng, masadotak, makumikumak. Roseng, anyat kukwa manak ko. Kitaan nyo nga isimsimpak dagito'y mulak, damagan nyo pa'y lang. Apay yalis mo man ng dagita mulam. Wen, tanaging pismat kinagatang ko.
Ken tapno agpapada ti kulor na tapno napintas abuyaan. Ay, nagligat met nga ikatenday tuyon aya. Nay, apay, agpupudot kan sa manan. Ay na makapasuron nga rod, saan amalmalpas ti trabaho. Awan pa'y inanada taong. Aga aginana ka mga min Mabalin mo mat aginana no kayat mo. Takukwam mo ti oras mo. Awam mabus mo amang manmandarken ka. Kanada ka lang mat dito'y balay. Ay nauray ada aklaan dito'y balay ngam adulat ta ti trabaho. Makabanuglat ta. Masikuranak no jak malpas dagiti trabaho. Apay aya akasta ka. Nakamisuot ka kanayon. Akaslada kanayon kaguram. Di ka pa'y umisaman. Nalipatam samot ti umisam anak ko. Kita man talangam na kas kalabakbaketan launa yan. Taungat mun sama kanayonan. Kan nakamisuot ka basta makita ka. Saan ka matakas tayo di balasang ka? Amo mati umisam ide. Apay ay amadilaw yung amin. Masadutak nga rod nga umisam. Umisam ka kikden no maditimod mo. Apay, agap-apa kayo ayay ti asawa. Ay na di kay man agbalin aman na kibiyang nanang. Saan atila pa kibibyangan nyo? Concern naklaang mat anak ko. Isong agdamaga. Panawandak dito yan no awan ibagayo. Tani, jak makatrabaho no adamang buybuya kanya. Nga nga rod, mapana kundi ta store. Naidagasak laang. Anyat masidaro sing bakit. Jay nabati idi aldaw adinengdeng Nabanugak, jak makaluto. Ala, agmerinda ka pa nga ron. Ta madamdamata yun to namang malam. Nasapa pa'y matkit di At din sangpet ko asyopaw. Agmerinda ka pa Ay, gastador kamot edo. Gumatang ka iti kumkumpurmi. Kat pasalubong kumot nga ron kada kayo iti anak ta. Bakit? Tapno maragsakan kamot Tani, kasla agloy-loy tapingping mo. Ta nakamisuot kamot nga minakanayon. Bakit? Agragsak kamot Apay ay apilitan nak nga gragsak. Katawan nga rod raragsakan. Madi tirik na kiti kasta ajar mo. Nagdagsan itirik na no kanayon ka na kami suot. Apay, ada ka di problemam kanyak? Ibagam tap no amawok. Anya ti aramideg tap no agbalin ka naragsak. Ibagam taramideg bakit? Jak amukon ka. Drama ka manin ako na. Saanin nga uso day ta drama-drama? Adula amin. Apay mat na dya asawam idaw. Lima ba sa kijibalayo itay ngam nakamisuot kit dayn. Kasasaok ngam di pa'y sumungpat. Ay, jak manamoy ti da dyang asawak tatang. Saan kumot nga apaan ngam kaslawan nararagsakan na. Amangan mait no kurang lang itila ilaw. Anya kurang tatang. Kat no pirmi alailoken ko na. Uray saan analailo kanyak, nalambingak lataken ko na. Wano, di mo ik-ikan iti kwarta, isa akas jay. Ik-ikak, tatang. Kat no irimit ko amin na matmat gedakken ko na. Laglaka pa yung agong unget no kwa. Ada tayo na minsan ngay nangaw da ija istor, kat ay na, nagarmalait mo tayo. Pinagsasawan na dyan ng rabak ken kwa na. Di na ngamin kayat ni marabrabak day jay, tatang. Ay, bagbagam di asawam tanay. Ibabain na kamot no daduma. Siyempre, asawam lata. Apektado ka no, adda pabainan na. Bagbaga akmaid. Angam isumot lata. Apay no sorpresaam. Amang ano kastas ti kayat na. Ti masor-sorpresa. Wano saan ikam iti pakakumikuman na, tanay. Diyan samot lang kami nagwalwalis ijibalayo ti kukuenan. Wansa mayat sa ngagpaisaw no, da sa bali pakakumikuman na. Maring masursuro na ti umisam. Panonotam ano niya ti pamayam, tanay. Kaslabi makitan iti hustaw. Tadimot umisam apulusan. Anya dagi jay intulod da dito ang materyales. Anom dagi jay edo. Sorpresaken ka bakit? Agi patakder tay ti pagtagilakwan dita sango ti balay. Adlanton pagin kamam, Rosing. Anya dayta? Agplano ka, siksi ka?
Di mo pa'y damagan mo't nga umuna kanya. Sorpresa nga rod bakit? Ay, awan day ta sorpresa. Kaya't ko ngamin nga da sa bali apaka kumikumam. Ay, mayat na. Tada na yung tinkam tayo. Okay, magusto mo lang. Kaya't mo, ti sorpresa kin ka. Katwan nasaya at mo't na ni. Awan pa'y istor dito abanda. Adayot yayan ti istor dito. Iso nga rod aday ta tinapanunot ko. Kan agla ko kay ti merienda. Fishball, kikiam, barbecue, mananakyo, kasya. Una, basta awan utang, edo. Mabayag ka di pa iti order mi manang Roseng? Iti kami pa dito nga gururay manang. Ay no di kay makauray, mapan kayo iti sa bali apag tagilakman. Ha? Di kay makaururay. Kat amuyo mo't nga ado kayo ang customer. Suruan nyo mo't ati makauray. Tamok ngamin ka first come first serve manang. Sorry da kami ngamin ti mo na nag-order iti fishball. Wan, ngambas-bas ti order ti si Maruno kada kayo. Iso nga ino na. Nagado ti order yung. Iso nga inyo di kayo. Ngambabit lang mata. Malangaron, inton maminsan langan manang. Pumanaw kami. Aywan, pumanaw kayo lang. Awan na sakit abakrang ko. Ha? Saan lang mat ada kayo ti customer ko? Ado ti customer ko dita. Ading Roseng, agpaludak man. Naguray ka ni. Adda pa'y kuku. Adalod mo. Wan, adda. Makauray ka. Tatunwak bi ito'y impatuno da barbecue. Nikit, di ka agungot Ibagam iti nasaya at Nagdadagulit kayo amin. Laklakayan kayo. Ngam di kay makawawat. Agdamdamag aklang mait. Anya ti maday ti panagdamag kwaya. Kit-kitaam nga da kuku. Ngam ising-singit mo day talod. Ha? Ay, makapa-stress kayo mat a customer. Di kay makaururay. Agpautang ka man, Roseng. Mabalain ti umutang iti kape kan asukar. Day tamat lat paglaingan nyo mat abakbakatan mo, nana. Gumata, Apay. Madi ti umutang ditoy. Bawal. Awan ti utang. Manglugi kayo lang nukas na. Lugi negosyo. Bayadak mo't lang bigat no ikanak iti kwartak jay sumangpet nga anak kaw. Ay, inkay ijay. Awan pailat gimatgatang dito istor ko itangal daw. Ngambusatan nyo iti utang. Ay, mangmalas kayo man. Nay, ado tila kumita Roseng, anak ko. Ay, wan nga rod. Nagado ti ginatang ko apang merienda. Ngam ni, awan pa'y uray may sagim matang. Anya, apay ngay, wano ada na pananda. At dadamot, ngam lumabas-labas dalaang. Anya, Sapay mang manganda lumablabas dito eh. Pati ti istor ko, awan gumatangan. nay, apay nga tangay. Ay, amangan mo noong ungtam ida ngamin. Kana kami suot ka mga minakanayon. Kasano maawis mo dagiti customer mo ngay no kasta. Kat basol ko manan, amin matlakit di, ipabasol yo kanya. Kat awatam ka di ngamin dagiti ibagbagak. Ta para mo't iti pagsaya atam. Di ka agong tadagos no da maibagakan ka. Amiray sa mati kamalim. Ayawan ka malik. No pa kabasulak ti saan ko apa nagis-isam, awan bibiyang ko ditan. Isara kon ti istor, tawan mo't gumatangan. Adagim matang itay, ngam dayo. Di magaslaang, sapay 5 pesos lakin, di ti ginatang na. Kati pang merienda alakom ngay. Isardeng kumiten tanalugi ak iti manungal daw. Nagluto ak iti maituno, ngam awan mo't gimatang apulos. Ala, andakan kaan, isardeng mong taglakaw. Iso na lang, ta sayang tinagpuunam bakit? Kanya na igatang iti materyales sa nayaramid nga store. Nagkuna ngamin abasta gumatang kalata adi mo pa'y ibaga kanyak. Nailawlaw-anon at akwarta. Ala nga ron, ilas mo pa nga ron nga ilako ti karga ti store, ta sayang. Iso pa ti maksaya malakaw. Sayang ti store yaw. Nakasiran anak kaw. Wani nga ron tatang. Sayang talaga taadon tinagastos ko iti dayjay. Saan pa yan nasubot tinagastos ko ijay? Eh,
Kasalaw ka di adi malugay kat nakamisot mo't ngamin jay asawam. Saan nagayam abagay, taglako na jay. Taabugan na mat dagiti customer na. Uwan nga ron Jak mat maisuro nga umisam. Talaga siguro akas jay na. Una hangam nukas jay ti trabaho na, ti aglakaw. Suruan na mat ti umisam Uray kun kundit lako mga isam no isaw. Saan magtabugbog kawan na pa dagiti customer na. Jak manamoy ti asawak tatang. Kaslabak-baklayan na ti problema ti sangalubungan iti kas ti adjar na. Imbes sa makatulong kay ti asawam saanan tanay seran ti pagsapulam ruseng. Inyaramidan na kay ti stormo. Ngam sinayang mo met. Sapay mayat ti lokasyon ti istoryo dito Ado ko matigumatang. Ay na, uray sa anak ng aglako, mabiyag kami nanang. May mayat kumamalaang ano matulungam di asawam. Nakaarsagid mo ngamin dagita atat nao. Basit lasao, masakitan da. No ngamin kasta trabaho, suruam mo't basit ti umisem. Kanalo mamay nagsao. Sana pasig nga inungot. Bugbog kawam pa ida. Apa mo dagiti customer mo. Ay nananang, ulitak uray jak ag trabaho, takabailan na kami abyagan ti asawak. Adda permanente at trabaho nila kay ko. Di uray ag tugtugawak iti agmalmalam kat mabalin. Ay, No didak kayat dagita atat tao. Adda adyak pagan ano ida. Edo lang kay, apay, di ka sumrak kita. Awan trabaho maya. Masakit di tiyan ko bakit. Hindi pala rabi na ito. Anya, apa yan ngay? Amangan numabisin ka. Day tangamin ka, tamaladladaw ka amang mga nudaduma. Natangkam mo ngamin tulong. Nabayagan na tiyan marikrik na. Kimaroy di rabi Kat, anya taramidan ta? Mapantay ti doktor? Wala tanay. Agkapsot ako na yan. Marigatanak, bakit? Anyat ko na ti Dr. Rosay. Inexamin dan di idaw. Wantatang, Apay ngagsangit kang ay. masapol ka nung ag-dialysis ni Edo, tatang. Anda problema iti kidney na. Alya. Ay sus, apay nga ay. Kasano da ito yan? Saan na makatrabaho ti asawa? Kasano kami paitan, tatang? Kan pangalaan mi nga iti kwarta busbusan mi. Lakit pagtitinulungan tayo, abalasang ka. Kaasibit nga rod sa anak ka, nukas ka. Bumulod akman iti kwarta yun, nanang, tapagpunak. pagpuunam nga. Nga aglako manan ija istor, Kan agluto ak iti pang merienda. Kapilitan nga agtrabaho ak tani. Saanan ang makatrabaho di asawa? Ang mga numasayang lang iti pagpuunam. Ang mga numalugi manon. Saanan nanang, ikarigatak nga ay dagiti sigod ang customer ko. Day tamat la ti amok apagkwartaan. Ti panaglakok. Tawan mo't sa bali ang ma-applyan na trabaho. Nalangarod. Awagak di kabsat mo ija abroad. Agpatulong taken kwa na. Adda ngamin nang usarak iti kwartak. Jay kabsat mo ti makatulong ken ka anak ko. Barbecue, pabalasang. Umay kay gumatangan. At dapay kan-kanan alakok. Napintas ka mat gayam na umisam ka manang rusing. Agyaman nak asalya. Ayabam dagiti kakadwam tag merienda kayo. Ay, mapan kami kumadita bangir nga istor. Ang nang lukat ka mo manan, manang. Wen, tani kasapulan met amang gada tao ading ko. Alan, ayabamon dagiti kakadwam. Ay, kakadwa, umay kay dito yan. Ado ti magatang ditoy. Wen, umay kayon, babaros, babalasang. Ado ti mamerienda ditoy. Ano si customer mo ita, malasang ka. Wen tatang, bareng pumigsapay ti pagtagilakwak. Imaduma tilakom dito yan. Anda pa'y karkarnay kanatnatay. Wen tatang,
Masapol nga agdubli kayo, dak. Tapno mapaagasak ti asawak. Mala, agpili kayo laing mga suki. Di kayo agbabain. Kasta balasang kao, umisem kang aglakaw. Kita kat rumwar pa ti kinapintas, mauno kasta nga umisem ka. Amukon ti teknik ti aglako, tatang. Kat nagmayat gayam tirik na, no kanayon ka nakaisam. Tanalagan ti baruhong. Uwen kan maingganyo ti customer a gumatang, no naisem ti rupa ti aglaklakaw, roseng balasang ka. Kumusta ka, nanak ka? Kastaya, nakapsot latta tatang. Agpapigsa ka, patib ka rin ti pakinakamaw. Talaga kasta ti raramidag tatang. Katagyaman tadda kayo amang patpatib ka kanyak. Madumatan ti customer jay asawam. Uwan nga ron, nakasursurong aminan nga umisam. Wine, nasdawa kita'y nakita nga aglaklakaw. Nalawa matingirsinan kadagajay customer na. Mabutang kami na malugi manan tatang. Gapoy ti panagmismisuot na. Isa sursuruan na kanon ti umisam. Kahit, kumusta ti panaglakaw mi tinagmalam bakit? Mayat lakay. Ado tinaglakwak. Nayunak tupay dagiti lako. Pasensyakan bakit? Saan ka pala matulungan? Naimbag tula no napigsa ako. Wan, di ka madanagan. Siyak matagtrabaho para kan ka. Bumawi akan ka italakay. Saan ka naimot idisi ka ti adda trabaho na. Nagsingpot ka pa'y kanyak. Mauray ka nayon ka nga ungtan idi. Saan ka nagbaliw kanyak. Iso nga ita, bumawi akan ka lakay. Agpaimbag kawan. Uwan bakit? Agyaman ako unay. Ikararag tang agimbaga ko.